سلاف وريس تماشاوان هيجا ام د درس كردي دا د برنامه كردي هين دبم دا دي سال پیشبری ونا تماشاوان هيجا امید و درس خدا لسر پیون هفدنگ بسکنن یکو ام بیجن معناه و جهف جدا لگوتن و نویساندن و وکهف امیل سروا بسکنن هفانو هنجي بخيراتن نعم خير شوانا باش هنجي باش ما مست عزيز باشم خودش ورازي بي تشكي بخوازن برسن هي امي درس اخو بكن نعم هاتسكت بله واو درسي بودن وباش فهم باش كنا فهم كرا بله اما ايرو السر بيفن هاف دانك بسكنن از دنويسم سر نويس اخو بيفن هاف دانك بله ایرو مجارم پیوی هفدنگن امیل سرواب سکنن هفدنگ هنزانین چی؟ ام نظر ما مست تنظرم کی زن هی هفدنگ از روی دری بنویسم جوارا هفدنگ به ترکی دبیجن سستش آنجی اش سسلی دبیجن معنی اوی چیه؟ یکو پیوک نویساندناوی خوندناوی گوتناوی همی وکهوا لیبله معنیاوی نوکهوا معنی واش هف جدایا او جی ام بچزانن دناف هفوکادا دناف ام بیجن جمله دا ام وی معنیاوی فرق دکن لیبله کتب تنه بیجه فرق واج هف تنه د کردی د اف پیو گلکی کیمن ام کارم بیجن د ترکی د پرهنا بلکی وجدیتنا بلکی استراتژی بهترین پیو ترکی ب ام بیجنیت اساسلی انجیکو هفدنگ لیبلت کردی دا کیمن جوا کیم پیواجی مجی چندک هلبجارتن ام جورا ایرول سروا بسکنن بله و فهم کرنا پیوین هفدنگ چیه از میناک که بنویسم میناکا ما پیشی ام بیجن بر بله بر کی تخوازه معنی که بر بیجه کرم که حسن جان اكو زبر مريان ما استاد وزن Cem nerede? Hem Türkiye bejin çe, Türkiye bejin yanında. Değil mi? Ber. Yan ve anji yanında. Mesela beji evji liber min bu. Evji liber min bu. Yani çiğe benim yanımdaydı. Ne yap Türkiye'nin bejin? Ber. Ev maneyeka ber heyva bera. Beli pişti vere tuazın minak ki bidin. Jgay ve maneyeka din. Maneyeka verem de bejin. Ber en bejin çi taş. Be Türkiye. و بكردي هم معناها وهي ان بيجن شي كفر بر و كفر هر دكجي معناها و يكا مثلا بيجي شي دبي وي يكافر قافت ام جدلاوي ان بيجن شي برك افيت من برك ما مست لوي داري لوي دامي diyor ki PVK حراميه ve çavur diyor. بلکه هر دلی نوی بکارانین لیم کارم بیجن لگلک دراجی برته بکارانین نه جبوی کفرا حتی بیجن هورا بر یعنی کفر کی بچوچک جبوی بچوچک بیجن چه هورا بر و حتی هم کارم بیجن هرم نه جبوی فشک جیته بکارانین فشکات تفنگه نه بیجن چه بیجن بر تفنگه لیکت یعنی جی گله لیکت هنگ به گله هنگ بیجن فشک هنگ بیجن بر بله معنی کدی هیا كلام كا سينك ماما دبيجن سينك نا دام هالبستي كردي ده ستراني كردي ده قالك ده بسينك وبر نا انا كيشتي قوتن او جيك ويا كديجي عين هيا هيبه كديجي معناه كديجي كلام كا حاله جي دبيجن كارو يجي بنويسن حاله بله ما قلت بيجن بركه انجي امي لفيدري ویدری برکه چه بکن کی تخوازه به هوا که راخستن راخست رایخن نه رایخن راخستن yani çekirne hene ka çekir
لخته كتجو أمي جبوي زمانه أم بيجن وري جبوي زمانه يعني أم بيجن استقبال يعني البيشروجي أم بيجن وين رايخن أما بين راخن أمي راخن جيم كانوا بيجن ورايخن جي لا الهرم لا بيجن راخن نكاد بيجن رايخن أما بين راخن لي راخستن يعني تشي بويا خلاص بويا بوري نا جبوي دما بوري جبوي مازي أم بيجن بله ما قلتش بر پیوا بر سه چهار معنی هنا نوی ما گوش بوی سنگ و کفر و خاله و الجم سه چهار معنی ته گوتن یک دی پیوا کدی ان بجن چه در چیه ماموستا در ام دیوژن در وکم دما کمیت در کافی در و yani Türkiye mi bejin dışarı der bejin çe dışarı dibêje dengek dervetê ji dervetê gelek dera ev peyv ji û ve bi hev re tê gotin mesel dibêjin çi dengek ji der ve tê der peyva me ye eslê xwe lêbelê her car ev ji û ve hev re tê negotin wek qalibekî çêwî ne îdî li herêm ne ve her sê peyva pev re dibêjin yani ji boî der dibêjin ji derve yani venekê weke peyvekê qebûl dikin ماموستا گلو دری وی پیوه چه بیاد ihtimal ku pev re alaqa we hebe lêbelê derî û der ji hev cuda ne derî ji boî Tirkiye'n bêjin qapı û ev dışarı yani belkî ji ber ku tu derî re çê ji derve belkî ji ber wê jî ew alaqa pêre hebe ama em nikarin bêjin ji sedî sed ji wê ye belê me goçe dengek ji dervetê yani agleba bi derre ji û ve li pêşiya wê ji û li paşiya wê jî ve tê ne belê piştî der em çi dibêjin maneyeke dî toprak Cî cih em Cih. dibêjin ji bo cih em dibêjin em ê jî binivîsin der yer an jî mekan Kurdî jî em dibêjin cih hem maneya wê cih e ne wê keremke Hesencan mesela li deri herin biçin ji vê derê biçin ne li vê derê biçin tu bêjê biçikî hevok biçikî sivik sekine xirab sekine ne em dibêjin ji vê derê herin li vê derê çi bû der ji boî em bêjin cih hate bikar anî belê vê derê belê hûn dixwazin mînakina ji boî vê bidin tişekî min bipirsin heye em dewam bikin em hatine peyveke dî mînakeke dî em dibêjin xal xal mana wê çi dayı dayı bi Tirkiye em dibêjin xal dayı kî dixwaze vê nakê nav hevokekê de keremke navê xalê min Burhan e navê xalê min Burhan e xalê Burhan li me temaşe dikî erê belê vê derê silavê xwe jê reşînî belê li vê derê me goçe xal kî ye xal birayê xwişka mirov e na xal çi ye Hesen birayê dayika dayka birayê dayika mirov em dibêjin êre çi xal belê bi Tirkî dibêjin çi dayı maneya xal dî çi ye maneyeke dî demek li ser çavê medya ku evet dirûyê Noxtik mirov de noqtê reş Noqta em ku ciwarê evet, dibêjin sen çi noqtê reş. xal yani ji Tirkî dibêjin çi دبن بان ben ben di Tirkî de jî ev ben ji dîsa hevdeng manayê. e ne di manê wê jî hene belê me goçe xal ya em bêjin dirûyê insana de noqteya reş û Kurdî de jî hem manê hene ne ji bo xal çi dibêjin wekî dî em dibêjin şanik şanik dibêjin nîşan dibêjin ne wisa ji bame duyun şanık şanik jî dibêjin û nîşan jî dibêjin û xal jî Xal dibêjin jî dibêjin. ez dixwazim ji vê nakê mînakê bidim ji bo xalê li ser rûyê wî xalek hew xalek hebû ser wê xalek hebû em karin bêjin ez dixwazim ji helbesteke feqîya Teyran binivîsim dibê çi
دەبێت 100,000 چاو 100,000 چاو من دڤینە بایەکی پەردەی هلینە بایەکی پەردەی هلینە خال و خەت من تێر بدینە عشق و قوتێ جانم ئەس عشق و قوتێ جانم ئەس بەێ فەقێتەیرا لێ دەرێت چ بکارانیە ئەف پەیڤە خال بکار ئانیە ئەم کارم بێژن هەلبەسوانێک کوردیەکە بن هەمیاژی ئەف پەیڤ بکار ئانینەش بەرکو وزانن دە ئەدەبیاتە کلاسیکدا هەر و هەر لەسەر دیلبەرێ لەسەر سپەحیاتدایاوێ لەسەر رندیاوێ خۆشکاتیاوێ هەلبەست نویسینە ji ber wê yekê gelekî li ser xal û xeta û nîşanê rû û gerdenê sekinîne bel vê dirê jî ceger xwîn şwa navê çi ye feqê têran gotiye çi gotiye 100,000 çav min divîne bê 100,000 çav ne yek ne du ne 100,000 çav ez dixwazim bê bayekî perdê hilîne hem deqekê kêlîkekê saetekê an jî qederekê perdê ji ber çavê xwe hilîne ji dîlbera xwe re dibêje bê xal û xet min têr bidîne bê ez dixwazim ku têra xwe yeterî qeder an jî bi tirkî min xal û xetê te dîtibane rûyetê xweşik bidîtibane ez eşq û qûtê canim ez ji bo can eşkim kerem kir ew bayekî rüzgar manavê bi tirkî ji vê dirê ji bo wext gotiye ji bo wextekî kin ji bo terî dibêjin bayek demek qederek kêlîkek gavek ne gelek peyvê hem mana hene ji bo vê belê Mamoste xal û xet oradaki xet hangi anlamda kullanılır? Xelt jî ji bo em bêjin xetê rûyê wê yanî ji bo em bêjin niha dirwê insana de xet hene çine em bêjin bêvila çava em bêjin birhin mişgulin ev ne hemê jî xetin dirwê wî de sûretê yanî ev em karin bêjin çi li hev hatiya ew teraziya dirwê wê de yanî malûm e rûyê insan hemî nêyeka yani rûyê her kesî belkî ji milekî ve yek bê ama xetê hemiya nêyekin rûyê hineka gelekî li hev hatiye yê hineka biçikî çiktire em bêjin cudatire ne ya hinek jê mesela bêjin girover hinek jê zirav hinek jê ortana hinek jê nîvîna hinek jê pir xweşikin em bêjin li gor her çavî xweşik têne xuya kirin el vê dirê ji ber wecihê wê gotiye yani îdî xal ji bo nuqteya û xet jî ji bo em karin bêjin gelemperî rû ev peyv hatiye bikaranîn xal jî û xet jî her wextî helbesvana bikar anîne belê me got çi xal bi di maneya tê bikaranîn em ji xal bibûrin em hatine ser dor belê cîhat dor çi ye Mamoste dor dışarı derdur yani dışarı em nabêjin dışarı etraf belkî em karin bêjin belê dor em binivîsin dor etraf di nav hevokekê de em karbînin kî dixwaze bêje Li dor me gelek Hasan bila cîhat bêje vê Tamam. kerem ki em hevra derdur digerin em bi hevre benim em bi hevre li dora dibistanê digerin belê yani em karin bêjin li dora dibistanê em karin bêjin li derdora bêjin yani herêm nad bêjin derdor herêm nad bêjin dor û her dika jî hevre bikartînin gelek dira jî bi vê manê tê bikaranî lê em karin bêjin dor bi tenê jî wê manê didê nihewce yani em bêjin leh derdor belê maneya dî çi ye dor sıra belê ew jî te baş kur sıra jî bi vê peyvê tê bikaranîn ez dixwazim vê derê pêşî jê bibim paqij bikim tehteya xwe me got sıra
ئەمە دیسا هەلبەستەکە جەگەر خوین ئەمێ میناکەکێ بدن گوتیە چ گوتیە نە هوریەتە کۆتەک و زۆرە کۆتەک و زۆرە لێ هون دەزانن دنیا بدۆرە چەرخەک لژێرە یەک لژۆرە بەێ گوتیە چ گوتیە دنیا بدۆرە یعنی چ یعنی سرایە دنیا پسرایە هەر وەختی دنیا بە عینی شکلی بەردەوام ناکێ دنیا تێگوهرتن یعنی ئیرۆژتەرە فەرسەند هەیە سباژێکی دیر هەیە ئان ئیرۆژێکی دیر هەیە سبا ژتەرە هەیە دیسات هەلبەستەکێ دەگوتیە چ گوتیە چەرخا فەلەکێ هەردەم بفەت و گەر و دەورە ئاژی بدۆرە هێوی و هەوارەمە ژێزدانی دلۆڤان یعنی چەرخا فەلەکێ هەر دگەرێ دۆر تێسەر هەر کەسی ئاژی ئەو ئیمکان فەرسەند تێنە بەرلنگێ هەر کەسی ئەم کارم بێژن ئەڤژی هەلبەستێک کەڤندا هەلبەستی کلاسیک دەژی هاتیە بکار ئانین پەیڤەکە دیێمێ بێژن جۆت جۆت چییە؟ Cot çandın ama usta. جۆت چاندن بەێ ئەمێ ترکی bêjin çi Sürmek. جۆت sürmek Toprak yani sürmek. çawa sürmek ekin anji toprak sürmek Tarla sürmek. böyle tarla sürmek tarla sürmek معنەیەکە بێ ئەڤە ئەم چاوە بکاربینن حەسەن ئەز چمە جۆت Evcide. آخه ما جد کر ما ڕزێ خوا مە ئاخێ خوا ئاخێ خوا مە جۆت کرد ئەزێ دیسا ژە هەلبەستێکە جەگەر خوێن وەرە میناکێکێ بدەم گوتیە چێ گوتیە کا ئەو جۆت و کا جۆتار Çotkar. کا ئەو پەس و کا دەوار کانی بەرخ و کانی کار کا چلکویە چما بێریڤانمانە کا بێریڤان لکویە بەێ لێ درێ چ گوتیە گوتیە کا جۆت و کا جۆتار یەکو جۆت مەگۆ tarla sürmek جۆتار jî yekû cöht dike neweyan Cotar ya cotkar. Cotkar jî dibêjin cohtar jî dibêjin yani her du peyv jî têne bikaranîn cem Zêdibêjin cotkar. Cotkar herêmna jî cohtar çêtir dibêjin belê yani di Kurdî de ar û er tê bikaranîn wek pêveka çêkirinê peyva çêdikî na weket bêjin çi dibê derhê ner lêgerî ner na ar er peyva di Kurdî de çê dike belê gotê ka ew pes û ka dewar pes çiye heywanê piçûçkin weke mîha û berxika bizina û dewar yê mezinin na gotê kanî berx û kanî kar ev jî yê piçûçkin em karin bêjin çêlîkê berxiyê meha û bizina û gotiye kanî bêrîvan li ku ye bêrîvan jî çiye ya ku şîr didoşe bêjinevêre jî bêrîvan em karin bêjin jiyana Kurda gelekî jiyana em bêjin ya gundîtî belkî bi şeklekî xweş aniye ziman divir de jî cot û cotar jî bi kar aniye maneyeke dî jî cot heye divir de me got ji bo tarla sürmek maneya dî çi ye cihat kerem Çift. çift jî dibêjin belê bi Tirkî dibêjin çift bi Kurdî dibêjin cot ji xeyî cot em çi dibêjin Te cot bez hanin. ji xeyî cot aynı hem mana cot çi ye zo jî dibêjin ne Zo. زۆ سم بژین چه جارێم زارۆک منم لە ئیسکا کت و زۆت لەیستن کت یەک تەنێ جۆت ژی دۆنە کت یەکە جۆت دۆ بوون بەێ مەگۆ جۆت ددۆ ینی نەیەکە تەنێ بەکوکو بێ تاخم چاوام بکاربینن ناف پەیوێدە جۆت
دبێژێ من جۆتێک سۆڵ خۆرە کری من جۆتێک سۆڵ ji xwe re belê cotek yanî neyeke tenê yek ji lingê rastê re yek jî ji yê çapê re her digune çi hesin Bu çift. bu coft an jî bi tirkî çift belê çêkî min bipirsin heye wextê me xilas bû Gelek Mamoste. spasî mamoste. temaşevanê hêja dersa me ya Kurdî îro jî li vê dirê xilas bû heta bernameyeke diya Kurdî hîn dibim dîsa me bi hev re bin bimênin xêr û xweşiyê de bi xatirê we